Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Ang laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Natin rod dyan guys ay 3,600. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Yan po ang Red Sea. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pang laglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan guys na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600.
Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Ayan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan o. Pangalawa na yan guys o. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan. Fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan. Fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Ayan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna.
Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan, oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. On uli guys. Ayan. Oh. Ayan, oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day.
on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan.
gamit nating rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skip
skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna, skipjack tuna. Ayan guys, dito tayo sa Red Sea. Ayan, ayan, fish on uli guys. Oh, pangatlo na po yan guys. Oh, fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can, tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na ito na guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. On guys, ayan guys, malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh, laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan, dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can, tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching.
Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys oh. Ang tuna. Maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Matalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin right yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys oh. Ang tuna. Maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin red yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan. Fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys oh. Ang tuna. Maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan.
Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh, ang tuna, maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh.
Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, face on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys, malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Ayan po Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan, oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, face on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys, malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan, oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin.
Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can, tuna. Ayan. Ang rad yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can, tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh.
laking tuna nito guys oh. Yan, fresh na fresh guys. Ayan oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan, dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys, tuna can, tuna. Ayan, gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan, may palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan, fish on uli guys. Ayan, oh. Ayan oh, pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys, dito tayo sa Red Sea. Ayan, ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan, ayan na tuna guys oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys, malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan, ayan na. Ayan guys oh, laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan, dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys, tuna can, tuna. Ayan, gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan, may palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan, fish on uli guys. Ayan oh. Ayan oh, pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys, dito tayo sa Red Sea. Ayan, ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan, ayan na ito guys oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys, malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan, ayan na. Ayan guys oh, laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan, dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys, tuna can, tuna. Ayan, gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan, may palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys.
Ayan, fish on uli guys. Ayan, oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh.
Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys.
Malaki-laki to guys. Ayan. Ayan guys. Oh, ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys. Oh. Laking tuna nito guys. Oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay
3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Based on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, face on. Second time, guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan, guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan, guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli, guys, oh. Pangatlo na po yan, guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack
skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna, skipjack tuna. Ayan guys, dito tayo sa Red Sea. Ayan, ayan, fish on uli guys. Oh, pangatlo na po yan guys. Oh, fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys, ayan ang rod natin. Ayan, ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys, malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan, ayan na. Ayan guys, oh, laking tuna nito guys. Oh, ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan, dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys, tuna can, tuna. Ayan, gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan, may palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea, kitang kita nyo yan guys. Ayan, fish on uli guys. Ayan, oh, ayan, oh, pangalawa na yan guys. Oh, oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on second time guys. Ayan, tuna, skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna, skipjack tuna. Ayan guys, dito tayo sa Red Sea. Ayan, ayan, fish on uli guys. Oh, pangatlo na po yan guys. Oh, fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys, ayan ang rod natin. Ayan, ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys, malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan, ayan na. Ayan guys, oh, laking tuna nito guys. Oh, ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan, dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys, tuna can, tuna. Ayan, gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan, may palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea, kitang kita nyo yan guys. Ayan, fish on uli guys. Ayan, oh, ayan, oh, pangalawa na yan guys. Oh, oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on second time guys. Ayan, tuna, skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna, skipjack tuna. Ayan guys, dito tayo sa Red Sea. Ayan, ayan, fish on uli guys. Oh, pangatlo na po yan guys. Oh, fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys, ayan ang rod natin. Ayan, ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching.
Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pang laglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pang malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan. Fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan.
Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rat yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Ayan Pangalawa yan guys ayan, muntik pa malaglag. Ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys Pangatlo na po yan guys Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan ayan guys laking tuna nito guys Ayan, fresh na fresh guys. Ayan tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Ayan Pangalawa na yan guys ayan, muntik pa malaglag. Ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys Pangatlo na po yan guys Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan ayan guys laking tuna nito guys Ayan, fresh na fresh guys. Ayan tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan.
Ayan o. Pangalawa na yan guys o. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. Napalutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan. Fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli.
Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, maliit yung malaki-laki yan guys, ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys, ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can, tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can, tuna. Ayan. Gamit natin guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Ayan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na.
Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan ang tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan ang tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600.
Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Pangalaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna.
Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day.
Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna ito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. Palutan po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutan po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan.
gamit natin red yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan. Fish on uli guys. Oh. Pangatlo na po yan guys. Oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik maglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Yan ang mga rod natin guys. Yan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna.
skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys. Oh. Pangatlo na po yan guys. Oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys. Oh, ang tuna. Maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys. Oh. Laking tuna nito guys. Oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Ayan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys. Oh. Pangatlo na po yan guys. Oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys. Oh. Pangatlo na po yan guys. Oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching.
Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan. Fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan.
Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Ayan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Ayan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh.
Ayan o. Pangalawa na yan guys o. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli.
Ayan ang mga rad natin guys. Ayan ang rad natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, maliit yung malaki-laki yan guys, ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, press na press guys, ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can, tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Maliit yung malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, press na press guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can, tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na.
Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh ayan. Muntik pa malaglag. Oh ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh ayan. Muntik pa malaglag. Oh ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,000
3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Ayan. Muntik pa malaglag. Oh. Ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack
skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna, skipjack tuna. Ayan guys, dito tayo sa Red Sea. Ayan, ayan, fish on uli guys. Oh, pangatlo na po yan guys. Oh, fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys, ayan ang rod natin. Ayan, ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys, malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan, ayan na. Ayan guys, oh, laking tuna nito guys. Oh, ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan, dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys, tuna can, tuna. Ayan, gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan, may palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea, kitang kita nyo yan guys. Ayan, fish on uli guys. Ayan, oh, ayan, oh, pangalawa na yan guys. Oh, oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on second time guys. Ayan, tuna, skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna, skipjack tuna. Ayan guys, dito tayo sa Red Sea. Ayan, ayan, fish on uli guys. Oh, pangatlo na po yan guys. Oh, fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys, ayan ang rod natin. Ayan, ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys, malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan, ayan na. Ayan guys, oh, laking tuna nito guys. Oh, ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan, dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys, tuna can, tuna. Ayan, gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan, may palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea, kitang kita nyo yan guys. Ayan, fish on uli guys. Ayan, oh, ayan, oh, pangalawa na yan guys. Oh, oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on second time guys. Ayan, tuna, skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna, skipjack tuna. Ayan guys, dito tayo sa Red Sea. Ayan, ayan, fish on uli guys. Oh, pangatlo na po yan guys. Oh, fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys, ayan ang rod natin. Ayan, ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching.
Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Ang laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Ayan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys oh. Ang tuna. Malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Ang laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. Palutang po ng water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Ang laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan.
Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan. Fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Magandang umaga. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan. Tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh.
Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan, oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan, oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin.
Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang
laking tuna nito guys oh. Yan, fresh na fresh guys. Ayan oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan, dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys, tuna can, tuna. Ayan, gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan, may palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan, fish on uli guys. Ayan oh. Ayan oh, pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys, dito tayo sa Red Sea. Ayan, ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan, ayan na tuna guys oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys, malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan, ayan na. Ayan guys oh, ang laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan, dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys, tuna can, tuna. Ayan, gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan, may palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan, fish on uli guys. Ayan oh. Ayan oh, pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys, dito tayo sa Red Sea. Ayan, ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan, ayan na tuna guys oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys, malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan, ayan na. Ayan guys oh, ang laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh, tumatalon-talon pa sa laki. Ayan, dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys, tuna can, tuna. Ayan, gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan, may palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys.
Ayan, fish on uli guys. Ayan, oh. Ayan oh, pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Ayan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys oh. Pangatlo na po yan guys oh.
Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na ito na guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh, ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang tuna, medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rod yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys, oh. Oh, ayan, muntik pa malaglag. Oh, ayan, fish on. Second time guys. Ayan, tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys.
Malaki-laki to guys. Ayan. Ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rad dyan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rad yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan ayan guys, oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys, oh. Ang laking tuna nito guys, oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan, oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rad yan guys ay 3
3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan. Fish on uli guys. Oh. Pangatlo na po yan guys. Oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys. Oh, dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Ang laking tuna nito guys oh. Ayan. Fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skipjack tuna po yan guys. Hindi po yung yellowfin tuna. Skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan. Tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys, thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na. Ayan guys oh. Ang tuna. Medyo malaki-laki yan guys. Ayan. Ayan na. Ayan guys oh. Ang laking tuna nito guys oh. Ayan, fresh na fresh guys. Ayan oh. Tumatalon-talon pa sa laki. Ayan. Dito lang po yan sa Red Sea guys. Ayan, tuna from the sea. Ayan guys. Tuna can. Tuna. Ayan. Gamit natin rod yan guys ay 3,600. Ayan. May palutang po na water rat yan guys. Yan po ang Red Sea. Kitang-kita nyo yan guys. Ayan. Fish on uli guys. Ayan. Oh. Ayan oh. Pangalawa na yan guys oh. Oh, ayan. Muntik pa malaglag. Oh, ayan. Fish on. Second time guys. Ayan. Tuna. Skip
skipjack tuna po yan guys, hindi po yung yellowfin tuna, skipjack tuna. Ayan guys. Dito tayo sa Red Sea. Ayan. Ayan, fish on uli guys, oh. Pangatlo na po yan guys, oh. Fish on uli. Ayan ang mga rod natin guys. Ayan ang rod natin. Ayan. Ayan na tuna guys, oh. Dalawa yan, tapos yung isa doon sa kabila. Ayan guys. Thank you for watching. Have a nice day. Fish on guys. Ayan guys. Malaki-laki to guys. Ayan na.